لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Благодарност и слава му чиниме на Allah Azza wa Jal, Господар од на сите светови, оној кој не почести да бидеме дел од умметот на Мухаммед саллаллаху таала алейхи ва саллам, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Оној кој ја создаде смртта и животот да ве испроба кој најдобро ќе постапува. Истовремено му донесуваме салават и селам на последниот Аллахов пејгамбер и Аллахов миленик Мухаммед ибн Абдилlah саллаллаху алейхи ва саллам. Нека биде мир и спас и благослов врз Мухаммед алейхи салам, врз негова честна фамилија, врз сите оние кои го следат од добро до судниот ден. Драги браќа, во овој мубарек ден, во овој благословен ден, Идул Муъминин, ден кој се нарекува празник за верниците, сакаме да зборуваме за една тема при која, кога ќе се спомне, тогаш кожата се ежи. Сакаме да зборуваме за смртта која појава, која е испит, која Allah Azza wa Jal odredi kullu nefsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un. И секое живо битие ќе ја вкуси смртта и кај Allah Jalla Šanuhu ќе се врати. Смртта, драги браќа, не познава возраст. Смртта не познава болест. Смртта не познава време или место. Смртта го погодува и сиромавиот и богатиот, и кралот и слугата, и учениот и неучен. Смртта го погодува секој човек. Allah во Куран вели: "Ейнема такуну юдриккумул маут, валау кунтум фи буруџин мушайјада." И речи им, дури каде и да сте, смртта ќе ве стигне, па дури да се качите на врвот од кулите, на врвот од планините, смртта ќе ве стигне. Затоа смртта Allah Azza wa Jal ја направи најголема опомена, најголема лекција. Во еден хадис на пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллам се спомнува и вели: "Ал-маут насихун самит." Смртта
Smrta je sovjetovač koji molči. Smrta je sovjetovač koji molči. Vidjeći čovjek dovoljno je samo da ga pogljedne dženazetom. Dovoljno je da ga nosi dženazetom. Dovoljno je da ga gleda tabutot. Dovoljno je da gleda kako se spušta dženazetovo provod i da zeme pouka i lekcija, opomena i predupreduvanje. Deka jedan den i toj će biti jedan koji će biti nosen na tabut i koji će biti spušten u grob. Zato Omer ibn Khattab radijallahu anhu veleše, nije vikame sekoj den, se stori za rahmet, filan čovjek, se preseli na ahiret, filan čovjek. Međutim, jedan den će se reći i za nas se stori ili se preseli na ahiret Omer ibn Khattab radijallahu anhu. Zato, dragi braća, Allah azza wa jalla u Kur'an azimu šan ne podsjetuva i ne veli kul inna al-mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi al-ghaybi wash-shahada. I reći im, smrta od koje vi begate, naskoro će se sretnete pred vašim gospodar, onaj koji poznava vidljivoto i onaj koji poznava nevidljivoto. Zato sekoj jedan od nas koji će zaboravi smrta, to je stanova ohol, to je stanova aroganten, to je stanova obrazen. Sekoj onaj koji će se podsjeti na smrta, to je njegovo to srce mu omeknuva, njegova ta duša stanova nežna i blaga. Zatim Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem reče: "Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazruha." Vi zabrani u početku. Vi zabrani da ih posjetujete grobišta, a od svega posjetujte ih često. U početku na islam beše zabrana za posjetuvanje na grobišta. Vidjeći luđe to bea taze, bea novimo islam i možno poradi slavu to veruvanje da prava širk, da prava grovi na grobot. A otkako se zagna nivni od iman, otkako verata prerasnalo nivnite srca, toga Pejgamber alejhi salatu vesselam reče: "Ela fazruha." I često posjetujte gi grobištata, videći tudekirukum bil ahiret, odenje do grobišta, te podsjetuva na ahiret, odenje do grobišta, ti go meknuva tvoje to srce. Lukman el-Hakim, mudri od Lukman, koji Allah azza wa jalla mu dane mudrost, Lukman mu reče na svoj sin Faran, mu reče: "Ja bunayye", mu reče: "O sinko, dve ramoti, nikad nemoj da gi zaboraviš. Dve ramoti sekuješ da gi imaš na nikad nemoj da go zaboraviš Allah azza wa jalla i nikad nemoj da je zaboraviš smrta. Nikad nemoj da go zaboraviš Allah azza wa jalla i nikad nemoj da zaboraviš deka ti si smrtnik i deka smrta je poblisku, kako što rekao Pejgamber alejhi salatu vesselam: "Le mautu aqrabu ahadukum min shirakin alayhi." Smrta je poblisku do vas od vrtkite na vašite čevli, od vrtkite na vašite čevli, toliko smrta je blisku do vas. Zato Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem reče: "Aksiru min zikri hadhihi al-ladhat, aksiru min zikri hadhihi al-ladhat." I često spomnuvajte go onoj koji gi prekinuva nasladovanjata, često sećavajte se na onoj koji gi prekinuva zadovoljstvata i dunjalučkata zaslepenost, a to je smrta, to je umiračeta, to je sredbata so Allah azza wa jalla. Zatim, jedna prilika, Hasan al-Basri, rahimahullah, mudri od Hasan al-Basri, Allah da mu se smiluva i njemu i nam. Hasan al-Basri mu napiša pismo na Omer ibn Abdulaziz, rahimahullah. Omer ibn Abdulaziz, koji se smeta
za peti halifa u istoriji na islam mu napiša zborovi koji možeme da gi zapišame so zlatni bukvi, zborovi koji može da važa za nas kako životna parola i životno moto. Mu napiša Hasan al-Basri: I'lam, i znaj, lau kana leke umru nuh, i znaj od halifu, o vladaru na verniziku, i da znaj deka, i da imaš život koliko život od Nuh a.s. A Nuh a.s. samo povikuvaše na Allah pak alf sana illa 50 ili jedna godini bez 50. Tije se 950 godini samo povikuvanje do islama. A život Allahu alem, Allah zna i najdobro na tih 1000 godini. Veli Hasan al-Basri: o halifu, i da ima život koliko Nuh a.s. Walau kana laka mulku Sulejman, i da imaš vlast, sila i moć kako što imaše Sulejman a.s. Duri naš pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se srameše da go zamoli Allah, videći Sulejman mu napravi dova na Allah azza wa jal i mu reče: Allah, daj mi ma lem tuti ahade min al-alamin, daj mi od dunjalukov toliko blagodeti što nikomu nema da mu dadeš posle mene. Sulejman a.s. beše vladar, beše bogataš, beše sve što posakuvaše, imaše, go poznavaše jazikot na stvorenijata, na životinite, na pticite. Znači nek imaš i svi ovije blagodeti kojih imao Sulejman a.s. Walau kana laka yaqinu Ibrahim, i da imaš u verovanju, da imaš svrstata vera kako Ibrahim a.s. za koga Allah azza wa jalla veli: inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. A istina, Ibrahim beše beše narod. Ako beše jedinka, ako beše individual, ako beše pojedinec, međutim, njegova ta vera, njegova ta požrtvovanost se računaš i se smetaše kako kako jedna cijela zajednica. I na kraju: walau kana laka hikmatu Luqman, i da posjedovaš mudrosta koja posjedovaš Luqman, mudriot. Fa inna min wara'i dhalika al-maut, i znaj o halifu deka i da ima život od Nuh, moćta na Sulejman, uverovanjeto na Ibrahim, mudrosta na Luqman, znaj, najposle pak dođa smrta, najposle dođa kraj od završnicata na tvoj život, potom dođa sredba su Allah za ođelu, polaganje na račun, i potom na kraj imma džennet o imma nar, ili večna kuća o džennet, ili večna provalija o džehennem. Zato smrta neka bude naš sovjetovač, smrta koja ne obkruživa svakodnevno, neka bude naša lekcija opomenuvač, deka nije ste smrtni cilj, kako što mu reče Allah azza wa jal, mu reče na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ako ga se obraća Allah do Muhammeda alaihi sallam, to obraćanje isto tako važi za nas. Mu reče: innaka mejit, wa innahum mejitun. Na istina ti si smrtnik, a i ti jesi smrtnici. Znači ti Muhammede si smrtnik, znači ti si stvorenje koji odiš po zemlja, međutim ovo sebe svakodnevno nosi smrta. Ne se zna momentot, ne se zna minut i časot koga će dojde smrta da ti je zeme tvoja ta duša. A i ti jesi smrtnici, znači i svi te ostanate ljudi se smrtnici. Zato preneseno Dejlemi, jedan islamski muhaddis, preneseno na hadisi, veli deka: ma min jevmin illa wal melekul maut, nema den, a melek na smrta, ili popularno narečen Azrail, nema den, a melek na smrta. Da ne vleze vo sekoja kuća dva pati, vo sekoja kuća na utro i na večer, melek na smrt, one što iz zema dušite, vlegova vo sekoja kuća dva pati i gleda, one mova ta knjiga, gleda one movi odčita, komu deneska mu završen eđorod, komu deneska mu završen životni otrok, da mu zeme dušata.
Zato ne smijeme da zaboravimo smrta, ne smijeme da zaboravimo da sme smrtnici i da budeme svesni neka ovoj dunjaluk, ovoj život dunjalučki je toliko krato što nemame vreme da go trošime bez potrebno, nemame vreme da imame neprijateljstvo jedan kon drugog, nemame vreme da talkame i da go gubime u ovoj dunjaluk. Se prenosilo jedan hadis na pejgamber sallallahu alaihi wa sallam, لن يتحسر أهل الجنة على شيء i dženetlije, oni koji su u džennet, koji gi uživaju dženetske ubavini i plodovi, duri dženetlije će zažalat. I koja će biti prašanje, zašto dženetlije biste u džennet, a zašto žalite, zašto se prepastuvate, će reći žalim za vreme to, koja bebe me na delu, zašto nego iskoristim me vo celosna, vo kompletna, vo totalna poslušnost na Allah dželle dželaluhu. Zato, dragi braća, da ne doživim mnogo, da go molim Allah azza wa dželle, koga jedan od prarečnih generacije beše na smrtna postala i počne da plače, mu rekao, zašto plačeš, ja Jahja ibn Ma'in, zašto plačeš? Reče, plaćam od strah kako će mi za duša. Da li će izgledam pred Allah za ođele svoj iman ili bez iman. To je glavno prašenje. Gdje će šeitanov duri na smrtna postela, će se trudi da ne zavede, da nego završime ovoj dunjalu su šehadet u usta la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Zato ako molime Allah za ođele, su njegovite uvali imena i su njegovite savršeni svojstva, da ne napravi od onije koji će se srećava često na smrta, od onije koji će se priprema za srbata su Allah azza wa džel. Go molime Allah uzvišenju da ih prosti našite grevovi, da gi pokrije našite mani, da gi upati našite braća i naše familije, onije koji ima maka, Allah azza wa džel da mi otrgne, onije koji ima borč, Allah da im pomogne da go vrata, onije koji zalutale, Allah da ih stavi na prav put, onije koji se umreni, Allah da im se smilува. Go molim Allah azza wa džel da ne uvede u džennetul firdaus, u najvisoko mjesto, u džennet na sudnji den, kako što go molime da ne prožive na sudnji den u društvo so naš pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, so ashabite, so tabinite, so iskrenite, so dobrite luđe. I neka naša posljedna dova bide, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.